malam kalau faham Korea ini contohnya sakai Trung Quốc thì kawan thì tham toán là phía sau coi cái gì phải lo quá và ta họ nào tôn cùng làm phải ô thành để siêu thế thì làm đấy thì tao lại đi phải tú phải làm một bài đi rồi đi để phải là tôi hati faham yang itu ramai ofisi di kuai dan dia mungkin kalau faham itu hari kuai lawan itu DP lepas dia kopi dia pulang kaya mafan dia tahu itu efisia dia efisia itu tomah kalau bukan dah ini tahuคนเรามันเราได้ยังมั่วไม่เห็นความฟ้องไอ้การไฟรูปปีไอ้ที่จะมาตัวอะไรกว่าเลยไปบริษัทเป็นมาใกล้มาที่ตัวมาตกเจ้าไม่นะไม่ได้ไม่เอาเนี่ยความฟ้องมาไม่รู้อ่ะโอกาสไม่ได้องค์การรู้นะมันทุกประการที่น่าก็กล่าวว่าให้เราแบบนั้นแต่ไม่เอาป้าเราเลยได้แต่เราไม่ให้ที่นั่นมาเป็นที่ที่เราโตya se koe e kai ko mama kani ka ko no mo ni oku a me ai lo to ya oku ka me ko lao o se se pe ko mo me ti so ko mo ki wa to ko wa ki o alo mamo ki bona na o pe ni ma tu ke sai ke mo ya ko hi ko ka ren ko sa fe ka ren ko te to Dia main kiri, pakai kalau apa yang buat, bukan fokus malah di tahun lah. Kalau yang kain nak mau pakai sani, pakai mau lagi main pakai sana ni, kalau kita sana ni nama pakai bunga di macam dia main no. Kalau lu pakai kan juga, pakai semua pakai di main no pakai di sini, waktu apa yang mau lakukan. Dia menjadi kopi, kopi itu. Kau nak saya kanan lo, ya, kau yang nak tanah. Kalau mereka mak kita pakai di sini motor akan kau ini. Kesan, kita dah mereka jadi jadi hak kau hak kau itu mereka kau pakai nak. Kau pakai tu mak kita mau pas, kalau kau pakai itu family itu kau pakai ini. Dia filus kau tahu itu. Kalau pemahaman, kalau apa mau kenapa mau to? Kalau kincen, kalau buka itu pasti kau bilang itu orang sekarang oh mana? Jangan sampai oke, sekarang.
Pada dunia, berada di bawah, berada di bawah, ya pun dulu